Ya, set kedua dilanjutkan antara Gili Selawat Akhirnya Selatan melawan Lasara Lahul Minas Barat. Poin bola 1-0. Dari poin bola 2-0. Yes. 0-2. Pecah. Iya betul. Oke, satu bola lagi. Enteng bolanya. Gantung. Poin sekali. Dari poin bola Baru. 1-2. Pokok tani so. Ada. Oke. Tambah lagi. Poin. Enteng. Pindah bola 2-1. Bagus. Pindah bola 1-2. Bagus. Bagus. Pindah bola 2-1. Bagus. Pindah bola 1-2. Ambil cross. Masuk. Jadi 2 sama. Ya, time out. Jadi poin bola 3-2. 3-2. Oke, lancar. Pindah bola 2-3. Poin bola 3 sama. Ay, Kia. Jadi pindah bola 3 sama. Sulit. Ada dua. Jadi poin bola 4-3. Masuk. Ah, sorry. Apa sih? Pas bagul dulu. Memang alaw sama sabar ito kaya. Pindah bola 3-5. Pindahkan. Oke.
Masuk bola. 35. Oke. Kali saya buat. Tiga bola. 35. Jadi poin bola. 45. Servis. Angkat. Empat ya. Oh, Sama sedang mulai. tiga bola. 45. Lima empat. Oke. Dari boy. Bailasa. Konde mana dia? Tidak. Empat sudah. Poin bola. 5 sama. Lima sama, pindah bola. Lima sama. Lima sama. Masuklah. Lima sama. Jadi poin bola. 65. Pindah bola. 5-6. Tengah-tengah. Poin sama. Faturi pela tengah bang. Itu ihal sama ihal apa dah. Mantap bola. 7-6. Kuat.
Tidak kena servis itu, Pak. Pas gue. Sengajanya, bro. Kita kembali. Pindah bola, 6-12. Haluri. Masuk bola. Masuk. Poin. 7, Tengah. 12. Halo. Kes. Au. 7-12. Pertahankan. Oke. Masuk. Servis. Haluri. Makle mati langkah, bro. Mati langkah. Hibang ngajan mati langkah saya. Apa ni usutu? Oke, posisi. Pindah bola. 7-12. Lawan jual itu. Tadi dia lah kuat sih. Subhanallah. Sudah kalah hal sudah. Hei. Masuk. 8-12. Balas. Jadi pindah bola. 12-8. Oke. Pindah bola. 8-12. Pindah. Oke. Pindah bola. 12-8. Hei, pakai bu. Hei. Bagus. 12-8. Pakai. Pindah bola. Amateria. 8-12. Saya uga. Hey! Pindah. 12-8. Akhir terus. Hey!
namai rasa. Namai rasa. Hei, coba. Coba. Ha. Ada, ako ulit may nung nag-terakhir. 12. Ngeri. Deva. Ya, last one 8. Posisi. Ya, set kedua dimenangkan oleh Lasara Sebuah Lahemi Ines Barat.